Lôi nái kìa. Assalamualaikum. Lamdam masom dalay diriba ahalaman ulama ikiram satra naharol kwaipum namat ki mafamda Lilong United Club amadi andu manirtray maashara ki maikay digi bawjalok ngapang laskuru madudi Ramadan al-Mubarak yung labat hajuda ay ko Allah agi ibadat mapunta na tawhaw na buhon na si Allah na yada ba at tabatabot ng kudin magkadrok na buhon na si maruway na ay ko namaz matamanga pawan di sa atas so na buhon na si tarawih ki namaz mapunta na so na buhon na si tarawih ki namaz matamda tarawih ki namaz suwanda na dukal hangda nagahiyeng dagi tokbira si tarawih ki namaz matamda tarawih ki namaz suwanda na lambi sorok talang nagalayta amadi sasin ko ya ada pun sallaga soka sana ba kirom kapla galay thok patarawi ki namaz wandana hayri batabuk thoram khudung ma ase thadok lase hayna Lilong United Club amadi anjuman islam muasara gi maike dege paujel lase lapchari hayeng dege Lilong United Club amadi anjuman islam muasara na masig mari lainana drive chattaba huzaragani madu batholak ba fakat gi daita khudung magisa isana pujagdabani hayna paujel lase lapchari Maya minat amani khakta ngai se maning rom da kara mi lak bado punsan na chat kina ngai gi damakta Assalamualaikum. Guys, then I hear that result by Filipino ko na makina from the Lilong United Club amadi anjuman islam muasharani gi maike degi pawgila matang tigri madudi seliputha Ramadan gi adum adik matik magulay graba asigum laba mati magulay graba tha sada akoina imanu wala amoina Bawa bawa tabuk sing lorana namaz matanda bukan hanguna lupiyo nang singyaduna surut siyaduli chupa aduga kara higi namaz surut higi marakta bukan hanguna lupiyo nang sing aduga namaz haduk tuna akoyi isa isa kaya malagi basta akoyi kasi singabu kitatamna akoyi Mabay release yan koy ba siya tumchat ka dumali Lilong United Club ano anjuman islam muasara paujel po ba bike rally ni
loisilꯂꯒꯦ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯦꯞꯁꯟꯒꯦ Nasigi sigumlaba miyamda yago pagdele basi asima kumpina bani loina na. Ayo.